Jenica Galoso, Pedro Trinidad Jr., Lorna Felipe Pineda. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Mary Blaze Sampang, Zaina Lorin Hope Matitu, Marie Luley, Architect Ted Narciso, Hermina Bernardo Asuncion, Maria Carmela Reyes, Ernesto De Leon, Rodi Muyargas, Manuel Pineda, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Raymond S. Alfonso, Cel de Guzman, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Paulina Bull Endaya. Yabe talaking kikatang panalangin ding donors tamo para king bulaning February, Ella Gomez, Pasing Samia, Eloisa Peñaranda, Yoli Pineda, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Luciana Capili, Mr. and Mrs. Remy and Seni Mercado, Lynn Olalia Apostol. Yabe talaking kikatang panalangin ding donors 2024 Fiesta, Didi Soto Ermitaño and Family, Marieta Vergara, Eloisa Peñaranda, Bernabe de Jesus and Family, Danny and Joji Sarmiento, Lourdes G. Enriquez and Family, Susie and Raul Ronquillo, St. Francis Printing Press, Manny and Eden Kapati and Family, Lourdes 02 WJ, Remy and Seni Mercado and Family, Roberto Maglaki, Lucita Soriano, Rotzen Arulag, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and Family, Jose Guanlao and Family, Jesus Rivera and Family, Eufrosina Yumul, Esther Magtoto, RD and Family, Rico Sabado and Family, Victoria Macapagal, Rustico Ocampo, Rodel and Jen Romero, Engineer Renato Rivera and Family, RY, Babylin Maglaki, Lorna Pineda, Presi Yumul, Family of Late Gabriel and Fe Olalia, Almario Juan, Eduardo and Marie Lascano, Jesus and Jacqueline Manakmul, Rebecca Miklat, Engineer Maggie Arcega and Family, Aris and Annie Pineda, Buboy and Princess Dunca, Irene Quizon, CES Batch 1978, Nelo Pineda and Family, Buklod Kayanakan, Adelaida Simsuangco and Family, CH, Sally Capili, Dreamlog 2 CES 78, Lourdes Macapagal, Joan P. Lopena, Dr. Paul Edwin T. Baltasar, FDD, Blas Galang, Felicitas Cruz, Cortez Siblings, Dr. De Jesus Family, Gilbert Torres, Ricky and Aleli Cura, Jean C. Galura, Emmanuel Puno, Linda Store, Malik Family, Crisia Pineda and Patricia Vergara, Family of Divine Duque, Corazon Macapagal and Family, Edita Galura, LD, Mike Palma and Family. Para ka rin kapatid tamong mayangon na biye, manalangin tamo para kang alanggang kapayapan dari, Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Wilson Manansala, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Teopilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Marvin Zablan, Leonor Yalung, Pablo Rivera, Rosalia Rivera, Rose Maria Yabut, Modesta Luzong, Roel Navarro, Herminia Delute, Felix Macaria Milagros Ruben Eduardo Deirit, Adolfo Magtoto, Patria Antoinette Beltran, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Ricardo Senior and Euprosinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon,
Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaido Juan, Catalino Cortez, Eduardo Jan Tuason, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macario Parungaw, Bartolome Parungaw, Adelaide David, Nicole Manarang, Veneranda Yabut Messina, Corazon Torres Bernabe, Nesemier Suwagen, Valentin Almario, Aurora Almario, Siriaco Almario, Benita Almario, Cipriano Maglaki, Leonardo Kidi Maglaki, Felicidad de los Santos Sagum, Faustino Taloza, Benigna, Pablo and Rosalia Rivera, Teresita Mercado, at ding Sablang Kaladwa, King Purgatorio, Talakad Tapu. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Pagmasusyan tayo, ing mumunang Domingo ning Kwaresma. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at maniga po tamo king Ginoo, manakatamong patawaran, ampon pasiknangan. Itamongan, aminan Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu,
at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampom pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapu ko kang nuwan Mariang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, ipagkalub mo sana kay kami, kingiting pamagsane mi banwa-banwa, king panahon ning Kwaresma, pasulungan no ing pamanalastas mi, karing misteryo ning ginuming Jesucristo, at apakyabutan mi ing bubunga no, king matampaming pamakyutos karing kaparaming tao. Itiyaduan mi kay o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon magari kambemo, king kamiatunganing banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Sinabi na naman ning Diyos kang Noe, ampon karing anak na. Lawan yu, tatatagkeke kayo ing kakong kasunduan, at karing palipi yung salisi kay batyu. Antimurin, king balang metong amabielelangan akayabeyo, ding ayop, ding animal ang mga tunod, at ding sablang lasip ang mga liap akayabeyo. Ding sablang animal king daong, ing sablang mabibye, keti king labuad. Ing kasunduan at tatatag ko kambeyo, yapin ini. Kapilan man, ako na sintangan pasibayo, king danom ning albog, ing sablang mabye. Kapilan man, nami kaalbog asumintang pasibayo, king meto labuad. Ating Diyos sinabi na po, iniyaying maging tanda ning kasunduan at tatatag ko kambeyo, at kambening balang metong amabielelangan, akayabeyo, king kekaban ning panahon. Ibili ke ing kakong pinanari, karing biga, at yo ing maging palatandanan, ning kasunduan ko, ampon ning labuad. Neng bibili ko ing makapal alulam king banwa, at ing kakong pinanari luntoyo, busal ning lulam. Ganakan ke ing kakong kasunduan, kambeyo, at kambering sablang uri, ding mabye lelangan. Ating uran, kapilan man, na maging meto nga albog, asumintang karing sablang mabye lelangan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Katapatan la ang ponlugod,
ding sablang daklat ning Ginoo, para karetang tutupad king kasunduan na at pikaburian. Katapatan la ang ponlugod, ding sablang daklat ng Ginoo, para karyatang tutupad, king kasunduan na at pikaburian. Ginoo, ipabalo mo kako ring kekang dalan. O Ginoo, ituro mo kako ring kekang daklat. Iyanad mo ko king kekang katutuan, at ituro mo ko, uling ika ing Diyos at alapagligtas ko. Katapatan la ang ponlugod, ding sablang daklat ng Ginoo, para karyatang tutupad, king kasunduan na at pikaburian. Ginoo, ganakan mo ing kekang pakalulo, at itang lugod apepakit mo kanita pang minuna. Emo na gaganakan ing kasalanan ning kakong kayabangnan. Ganakan mo na kumo king lugod mo. Katapatan la ang ponlugod, ding sablang daklat ng Ginoo, para karyatang tutupad, king kasunduan na at pikaburian. Ing Ginoo mayapya at makatuliran, tuturune ing daklat karetang malilili. Tatayra na loring pakumbaba, king ustong daklat, tuturune ing keyang dalan, karing maluka. Katapatan la ang ponlugod, ding sablang daklat ng Ginoo, para karyatang tutupad, king kasunduan na at pikaburian. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pedro. I Kristo mismo, meteyo misan, at para kapilanman, para karing sabla tamong kasalanan. Metong aalang kasalanan, meteyo para karing taong makasalanan. Ban kanito, akwa nakatamong alapit king Diyos. Petere inkeyang katawan, dapot sinubliyang mebye, antimong taong espiritual. Ing espirituno, mintayo at menaral, karing espiritong makasukol. Deti ilaring espirituro, detang ememintu king Diyos. Kanitang mapibabatayang menayo, king pamagbalik dalug, kanitang panawon a kasalukuyan e panggagawan nowe, ing keyang daong. Ding mapilan katao king daong ay ito, walula katao e ganagano, me sagiplo king danum. Itang danum ay ito, mistula namong simbolo, ning binyog ang eni makaligtas kaya kayo. Iti eya mistulang pamanos king dinat ning katawan, nunemetong niyang pangakong papasyag no king Diyos, ning malinis a konsensya. Iti makaligtas kaya kayo, king kapamilataning pangasubli ng mebye Kristo, aminokyat na banwo, at makaluklok king wananing Diyos, ngening mag-ari ne karing sablang anghel, at karing manibala, at upayang at syu, karin banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing tao mabibiyeyo, e mubukod king kakanano, nune king balang amanong miyapse, king asbuk ning Diyos. Ingino manatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka, o Ginoo.
Jesus, pepapuntane ning Espiritu king ilang, at menatiliya ka rin, kilub ning 40 aldo. At tutukswaneng satanas. Bistaman mangalyap lang animal ding manuknangan king ilang, akayabe no, makanyan man, Jesus ere pepaboren ding anghel, nune sinilbiande. Kaybat nang mera kapuan, Jesus mintaya Galilea, penaral na karin ing maya pabalitang ibat king Diyos. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi, ating pamagari ning Diyos malapit na. Sisyan nyo la at painggulutan ding kasalanan nyo at maniwala kayo king mayap abalitang daralako. Iting mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Maya payabak po. Nang minsan ay intindihan may metong abage o kaya akit meng masalese nung ilibpi me ketang kabaligtaran. Akit meng maputi nung ilimpi me ing matuling o kaya ing yellow, ilimpi me keng brown. O kaya ing masanting, isiping me ketang masyadong masanting. Akit mula. Po? Akit me ing matwa, nung ilele me keng anak. Akit mi naman ing lalaki, nung isiping me keng babae. Uling aliwala. Po? Kening binasa tamong ebanghelyo, pwede tayong makanyan lawen. Ining binasa tamong ebanghelyo. Jesus, milimpiya kang satanas. Manalangin niyo, king ilang, tutukswaneng satanas. Panalangin, tukso. Jesus, satanas. Nano pa? Then kayabi ang aking ilang wild beasts lang. Animal lang mga liyap. Pero rin sinese kaya anghel. Kayabi no ring anghel. Isanwan, may aresto ya out ne. Yarining papil na. Jesus, linobya. Yan naman. Ing mensahe na ning ebanghelyo, sumising kasalanan, painggulot, gulutan, ing kasalanan, arapan, maniwala, king maya pabalita, gulot, arap. Adwang bagay, kining sasabihan ng ebanghelyo, ing mumuno, ing maya pabalita, ing ginutamong Jesucristo, may subok kiyo, king ilang, king disyerto. May tuksuya, king ilang, king disyerto. 40 aldo, anting pamagsadyo, king kayang misyon. Makanya naman ing Kwaresma, 40 aldo, 5 weeks, pamagsadyo. Bahan kanita sa lubungan tayo, impamanyobli ng mebye ning ginutamong Jesucristo. Deng metong apapansinan tamo, iyapin ning tukso. Nino nakasitang babaeng singer kintaneng tukso, layuan mo ako. O iting sasabihan tamo,
keng Kwaresma. O iting burita mong gawan keng Kwaresma. Aliya tukso, isama mo ko. Iliya, makanyan. Ituki mo ko, ali. In temptation, in tukso. Masking ginutamong Yesu Kristo may tuksuyo, nga na po ning sulat karing Hebreo. In ginutamong Yesu Kristo, may tuksuyo, gana. Jesus was tempted in all things like us, except sin. May tuksuyan Pero, may baldog. Sinduna in kayang obra. Sinduna in katapatan na kingapong Ginoo. Lebanan in tukso. At tintuna ni ing dalan abinye na kayo ni ngapong Ginoo. Ing tukso ing temptation, nanuyaman bage at dadayo na katamo panimanman king Dios. Ing temptation, nanuyaman bage, amano yaman, gawayaman, isipan yaman, panamdaman yaman, neng dadayo na katamo kingapong Ginoo, tuksuya ito. Aliwaya itang sigpang me ing tukso. Patyesikpan me ing tukso, ami dadayo ke kingapong Ginoo, kanitaya maging kasalanan ing tukso. Ing kakaduang sasabihan ng ginutamong Yesu Kristo king Ebanghelyo, kakaduanan ng sasabihan ng Ebanghelyo, yapin ing ginutamong Yesu Kristo, menaral yo at penaral ne ing mayap a balita. Penaral masika ni Elub, makasadya ni, penaral ni ing mayap a balita. Apat ya sangkap ing penaral ng mayap a balita. Ing mumuno, yapining ing pamanenayo, yarino. Puwari menaral yay San Juan, sa jaying sarilyo daratang iyo, ing Mesiyas, yarino itang pamanenayang aiton. Pero kareng Hudyo, aliya po, mayari ing pamanenaya. Ing pamanenaya king kayaryanan ning Dios, para karing Pariseo, potang meganap ning batas. Potang perfect ning matutupad ning batas. Kanitaya at yung kayaryanan ning Dios. Para kitang metong panggrupo, awsan dalang essence. Ning ing buong bansa, malinis ne. Kanitaya at yung kayaryanan ng Diyos. Para kareng talatuki ng Herodes at yung kayaryanan ng Diyos kapag potang sinakop dani ing yato o iting kayaryanan ng Diyos. Pero king ginutamong Yesu Kristo, aliwaya pamisip ing ginutamong Yesu Kristo. Sasabihan yarining pamaninaya. Ing kayaryanan ng Diyos, ing pamagari ng Diyos, malapit na at tune. Nga nawaring sasabi, king kayang pamanaral, king kayang presensya, at tuyeng kayaryanan ng Diyos. Uling ing panaral no, kabahanalan, pamikakalugod, kapatawaran, pamagmasabal, suyo, karingaliwa. Ing kakadwa ng sasabihan, ing kayaryanan ng Diyos at tune, budi na pong sabihan, kaya pa mo paratang, yung sasabihan ng Ebanghelyong malapit na, kaya paparatang at tune, ing kayaryanan ng Diyos. At tuyo, ing Diyos, libutad tamo. At yung kareng tao, lalo na kareng pakakalulo, ing kayaryanan ng Diyos. Aliwa ita mo.
ing paratang king kayaryanan ng Diyos. Aliwaing effort tamo para sa leseya ing bietam. Nunay ing Diyos, kayaryane, ing mumunang papalyari o subject. Ing mumunang agent ning kayaryana ng Diyos. At nga na pang sasabi ng ginutamong Yesu Kristo, sisyen nyo la at painggulutan din kasalanan nyo at maniwala kayo king maya pabalitang daralako. At oy ni ing tema na ning kakatamong Kwaresma, Ketiking Shrine, embrace renewal. Ing buri na pong sabiyan nining sisyen nyo la't painggulutan, aliwaliwalat translation, ing mumuna to do penance, to convert. Pero yung buri ng sabyan, magbayo. Anyapin panagkat ning ebanghelyo at ning Kwaresma kekatamo, renewal. Bakang magbayo, ay bakang maging bayo, kailangan kang magbayo. Renewal. At luya sangkap ing metong sasabyane ning ebanghelyo ngeni. O deng adwa sasabyana la. Ing renewal kay katamong panlalawe at kapanwalan, repent, sumisi, return, maniwala, at reconnect. Babasa iyo po. At lula mong R. Repent, return, reconnect. Ing repent, sumising kasalanan. Kailangan balo mo ring gewa mong kasalanan. Bayo mo sisyan. Neng minsan, o kaya maralas, balo tala ring gewa tamong mali. Pero etala buring tanggapan. O kaya, ginawa tamong mali, bala tamo ustuya. Gustong maliya, may kapanasakit yang kaparang tao. Gustong inggewa tamo, may kapanasakit siya king komunidad. Maliya. Itamong mali. Naman po, balang mali kasalanan po, neng mali yung pakibat po kayong exam, naman kasalanan ito. Po, nung magkamali ka kalkula kareng bisita mo, naman kasalanan ito. Po, ing kasalanan, gustong bewasan na kadignidad. Gustong beba na ka pangatao. At pinasakit ming ka para mong tao. Repent. Po, sumisi. Karetang siguro ngening 40 days, makapaglista tamong orenereng maralas kong ulitan, akamalian. Maralas pamilit ko lang gusto. Malila pala. O kaya, tahasan lang mali. Halimbawa, may nako ka. O kaya may kamate ka. O kaya may laram ko. Nanong guide tamo, para man kanito, akilala tayong sarili tamong ating kamalian, deng 10 Commandments. Po, lawen nyo la rin 10 Commandments. Nga pong Gino. Maralas siyang lilele o aga na kataya mo pa siya kailangan tayo. Tempe nga riyo. Bibisatan nyo lang, re-respetuan lang. Kaparang tao. Lawen nyo lang. Deng nga pulong utos. Nung atintang lebagan kareta, repent. Ditak-ditak, repent. Po, ngakupin po niyang Miyerkules de Cenizo, ing repent,
wala mo pa maglinis siya. Puso at kaladwa. Yung kakadwa sa sabihan ng Ebanghelyo, painggulutan nyo rin kasalanan nyo at maniwala kayo. King maya pabalita, kay ba't mong sinisi, payari. Nanong paniwalan mo, o iting mas maulaga. Ninong paniwalan mo, return, patse sinisi ko, meglarin ko, ing katambal na nito, maniwala ko, kingapong Ginoo. Ing ginutang Yesu Kristo, ing mayap a balita na ning Ginoo. Ing buri na pong sabihan, nining repent, pamanyisi, pamainggulot, at pamaniwala, yapining manaliwakang ditak-ditak, pamisip. Maniliwakang ditak, pangimot. Maniwala kang ditak-ditak, manibayo kang ditak-ditak, king pamibiyay-biyay mo. So, ing repent, ing tutuking step, baywan meng mayap, ing pamisip, ing panamdaman, ing pangimot. Sa mas nan mula, ban kanito, ustong misasane, kakaretang mga santing, at napatay ito, kilala mi, ustoy ni, kegawan yan. Ustong mesanay kakang mayap, keng masanting, kilala mi ang agad, usto yan. Maliya yan. Kilala yung People's Initiative, ustuya o mali? Ustong misani tamo, keng masanting a proseso, kilala mi ing masanting a proseso. Pamaniwala, king apong Ginoo. Ing pamaniwala, mo pa magbalik, nune, mag-reconnect mo, king apong Ginoo. Kasing kasalanan, didisconnect na katamo, king apong Ginoo. Ing kamalian, ing matsurang ugali, didisconnect na katamo, king apong Ginoo. Panalangin tamo po kaniting misa, nganing first Sunday na ning Kwaresma. Ing kilala tayo, ing kakatang sarili, nung ilele tayo, ing apong Ginoo, kakatamo. Ing ipanalangin tamo, nung milele tamo sana king itsuran na ning apong Ginoo, maging lakwas na katamong kalupa ning apong Ginoo. Ali opposite ning apong Ginoo. Talaga daw po, ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa ang poniyatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwan a Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebie. Pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabie, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. kaluguran kong kapatad, sukat tamong manalangin, King sablang penandit, dapat lalo tamong sukat maralas ang pontaimtim manalangin, King Dios, lalong-lalo na kaniting panahon ning Kwaresma. King balang panalangin nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang Kristiyano, ban kaniting banal a Kwaresma, lalo lang masese ka ring amanong manibatan, King Asbuk ning Diyos, ipanalangin tamo, King Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mi.
Para king mabilog ayato, banong mag-aring kapayapan, ampon katahimikan, ing sablangal dola labas, maging panawon, ang matampaning grasya, ampon kaligtasan, para kaya katamong sabla, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring makasalanan at ka ring magpabustan king katungkulan do. Baniting panawuning pamanisi, maging dalanin pamagbayurang biye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamong sabla, banking kabubusalan ng puso tamo, balo tamong pikasaman ang panggilutan ing sablang pamikasala, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos, sa ipami, ipagkalubos sana king ing balen mo, lubos siyang magbalik keko, kamtana alang-alang king pakalulo mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo, iting daon ka ring gamat mo. King kapuri ang punikaligayan ning lagyo na. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. Ginoo, saupan mo kaming matampang makapagsadyo, king pamidaon kareting ayin mi, king kapamilatanda, pagmasusyan mi kabud, ing pigmulana, ning banal a sakramento mo. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya kaan temorin, yat nayoring pusuyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan dakang parati ampon numan karin o iba, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat king pamangawat mi, king pamangan, buri mo kaming mabiyasang babye kapasalamatan keko, ating penitensyang daraptan mi, makapawi king sablang kietasan mi, at makasaup naman king pagkabyering pakakalulu at king antikanito, makapakitulad kaming lalo, king malam alub mo. Ulinita kagom ding mabilang-bilang ay anghel, mikakametong kamingan paligaya keko, at king metong mong siwala, ngaming kakanto. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po, ganitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyeno, king pamaylas sa ampon kamatayano, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na at ngano, kuna iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinuwang na iti karing disipulo na ngana, kuha na niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon nalangangang tipan, ami ibubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king panigaga na kayo kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi ake kaiting tinape ning biye, ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keko. Ikaming ansa ng misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banala espiritu. Ganakan me oy pa ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idalamula at ding sablang mayango na biye king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kambening no na Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo no, kambering no na apostol, at kang bering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekabandaring panahon, aporian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatana ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagum ning banal na espiritu, sablang parangalampon ligaya keko o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa dyan mi, ing panyatang lang mit mong ligayan ing talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ning kasalanan mi, nunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganggo, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timurin. Pagkitam nganing bika kami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niya'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasmiyay nga manamot, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo kaniting pamamangan mi king tinape bat banwa, masesesa na ing kasalpantayanan mi, tumibe ing kapanaligan mi, at mi pasik na nga ning lugod mi. Pagparalampo mi keka, ing augalian mi sanang mga biyayan kang Kristo, ing tune ampon mabiye tinape, at manatili kaming mi biye king balang amanong manibat king asbuk mo. Itiadwan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Saguli po luklo kayo. Ini mo po yung announcement. Kempong Miyerkules, February 21, alata mo pong misa ng alas 6, pero ating novena king Perpetual Health, Mother of Perpetual Health. Munta ko po kasi Mindanao, mag-attend ko king Karitang Catholic Superintendent's Conference, obra ke po yung superintendent ko kareng 12 tamong Archdiocesan Schools keti Pampanga. So ating kami pong mid-year assembly, manibat February 19 hanggang 21, bengi ko pang datang. Alas 6 ni nga baking flight ko bukas king General Santos, karin niya magawa. Kakadwa po keng March 6, Miyerkules, at yung tamong kumpisalan bayan, manibat alas 5 ning medya ning gatpanapo hanggang alas 8:30, at yula po ketang screen keng gulot detang paring papakumpisal. Gamitan tayo po itang pamikatagon, makapangumpisal, ban kanita kompleto tayo itang plenary indulgence. Ne po? Mamisitang pisamban, simba, mangumpisal, pangadiya, ing papa, at gawang masanting nga dapat, corporal works of mercy. Ing pong report king Fiesta 2024, ianunsyo keng March 2 and 3. Gagawin niya pa po yung report. So, paninayin niya, kung sana mamaligwa. Pero nung bisa ako pang mag-donate, edan ako mampigilan hanggang mayaring February. Siklo tao po para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Ingka kanan mi aldo, ibiyang mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami risala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaw king tukso, nunay kabus mo kami, king Marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induna ning Diyos, panalangin mo kami nga makasalanan, ngayon at king oras na ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal Espiritu. Ante mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal Espiritu. Ante mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal Espiritu. Ante mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanangga. Amen.
Ingin manatili ke kayo, at kekan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo, ing Amen. misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.